Kawai na ka YouTube channel ka bala pau ba narilum jain dia ki baju penmi ya ki video ki bas ngau tenat ki babirya kata ka megafon. Kala syahak no haki riushum kabu mat menta kim la syu ban kli ya kan ni ka channel. Mat baro ki video ki bala tab la sya delete no. Mat na kaliang ki bala penya ya kan ni ka channel ki la panjing ya rabru na ka cybercrime ban lambiang ya kan ni ka channel. Mat mentah kajaka kani ka channel kin penmi pat agawe pat ka channel ka bathamai sa chisin ki pan biang ya ka jing kershan na ki paiba ki baju kershan na kapor syakapor ya kani ka channel lengba ka pat ka channel ka bathamai majaki video baro nang ne syakmat on tap ha kani ka channel ka bathamai. Okay, silent. Action. Kuble sibon ya pig paiba gwajuk paj ya ga video yung i bat gwajuk support ya i tengah tiba warok na phi wa yulu tv u penmi video ya phi handrai wa em gadaw ta ni por ba jono khana phi gadaw am direct it của ông đi tìm megaphone new channel chả mãi là to la vậy rồi action kuble sibon phi paiba gwajuk paj ya ga video yung i bat ya ga channel yung i ta kamada tv to i to ga tim yung ga megaphone ta waro tiba yulu ti bai phi pen mi video i tang wa em ga daw to ba jon khana phi ga daw hani por to siang si pen tv phi wa ka channel yang i da cha hak ko bat video wa em ha ko channel ki wa da ki phau tali ta da cha delete permanent ge ta da persang i pan yarap nang ki police ki cybercrime bat nang ki YouTube team la ta android ong ki i wom yedi ki yarap ne ba ki ka YouTube channel mi da cha delete ko permanent ki video ki wa em itu la video recover ya ka ta da plan ni kam ka team megaphone o chnai ka channel ko wathme ha ga ju ko portoi ka megaphone ni telada support PE ladang kwa PU ya ki video ki wo pair na i kam ka megaphone siang bhai ya rabi i de wo subscribe phi ka ne ka channel ko thme ka yong i te waro ki video ki wo pun mi idini chakman waro release ka ha gani ka channel ko thme yong i do ite dan hi khuble shipon megaphone अच्छा